Mo fa mala do tua. Si tak di mal tol, tak si ngai to ba koin mo ngai family. Ngai pot ngawe gue mal tol kiai, mo fa mala lah gitu ko tua. Jadi ke kemat ke mo fa so si tak koin. Mo fia he tu tai mi afiona. Mo la ve. Mo ko le to mai mo fe fin. Talang mo ko uri me mo ngai to mai. Yang au fa mama mo ngai do to. Fa ni mo mal tol ko fo la. Atu mo tua ke hanga fo la fa mo video. Time ko to ape o mai ke mau ange ko ta no a shame uaki mo hoko ka kai ku tu e mau mana ko i ho fola e mau fala loto ki ai e a ka mo po e mau ko ke pe mo ho ta mau to e rasi e a e si su Christ ko mau fam o amen ko ai ngai fo no ora Fakamisinale Paula mo se ke me alan mori koe gata mego me hanga kula koe ulak fola wia mego lan mori koe fola whaka osi alu ko tau ki loma o nofo ko pulai ano kia ngava hei ua fitu a wal koe mea lanu wareti ne mego ne whanonga hono waia ta koe whanonga hono tolu re vai o ku lanu mata ku longona kamata nei Fononga lo to fonua peo alo ai pe ai o to kia ki alo ki olunga e foki mai pe ai to ki hau waka me kolgo ko taloasi na to ki hau waka ai o hau ai pe foki mai o alo ki Anteoke koe sese koe na whekau mea kina. Koe mai be mape koe ni ke mo siugiai tau sia aho ni ke Ngaahi folau Fakamisinale Paula. Mo uhinga ngai folau Fakamisinale Paula. Koe venga ke wawange pu. Ai koe whiu ko to tukange aho ni koe ha ai Taumu'a e Ngaahi Fononga Fakamisinale Paula. Koe ha ai Taumu'a e Ngaahi Fononga Fakamisinale Paula. Pe uia. Pea koe te whenpau ke tāri pe me he tau Lesoni a. Ai koe ngai uinga la rai hongo fulu. Mo me tohi ngā we. Koe ura ki, nei tō e honge, ai koe honge koe ni, nei tō pe ki mua ni te kai ke amata ne folau Fakamisinale a naia. Pea nei whekau e siasi mei Antioke. A Paula mo pane pasa ke na hanga o mai ai tokon. Ai ki nau tolu e kauakonga koe, pa mo ki nau tolu e kau Kristiani. Mantu nei toki ui ki mui foki e kauako. E ki nau tolu na mui ke si su Christ ko kau Kristiani. E kolo koe ko Antioke. Ai koe vai tātahaia o tohi ngāwe. Ka koe kamata e ne ngāwe ne Fononga holo. Koe ne awe ai tokon. Ki te nau tolu e kau masiva. I honge koe na e tō. Ai tānoa ki ai vai tātahawe si wa fitu i tolu noa. Taim koe ana a rifa kau parofita me se Sarema ki Antioke. Pe tu ho nau tō tahana i ngoko a kapusi. I ha e rea ia e lau maari. Ne whakatātā ki a honge o kuene ke tō ki mamani kātō. Ai honge koe na hoko he kuonga o kāloti. Pe tu tūni e kau wako ke tāna tokon. O taktaha omi ha mea tini lawa ki awe ki kāinga na nofu i siu tea. Pe nau whaia o awe ki kau whai whekau i a pāne pasa. Pea mo saula. Eia koe, te kefo ke ui a Paula, e taimi koe niko, ke i saula pe. E to kamata hono ui ko saula he lotonga e na Fononga, e Fononga Fakamisinale uaki. Na hifo atu he motu gogo ko saipalo. E nei ai tangata i ai, tangata ko sesi o Paulo.
Uia e whangang, wana whiloa koe me tangata makoro, tangata taki o kolo. Manamata koe winga ririu e hingoa Paula, me saula ke Paula. Koe hena hoko tangata koe ni, koe tangata ina tokoni whapaang. Ai ngā awe koe ne whai i apostolo, e ne ngai Fononga Fakamisinale. E nai ririu ne mo ui he eiki. Kaike, koe kamata ni o ne ngā awe Fakamisinale. Nai kamata i he honge nai tō, ia tutuni e siasi i Antioke, ke nau uhifo e tokoni, ki nau tolo ka wako Ngaahi, ki nau tolo ka Kristiani koe na isiutea, Jerusalema, Israeli. Pera mareo e vai taha ua, vesi wa wha, na e tupu ma ua ipe, whatokolahi, ai whora ai Otua. Koe inga hono ua, koe ui a Paula, e mo pane pasa, e lau maria ma oni, ke whai ngai Fononga Fakamisinale koe, ai na kamata fuku mo pane pasa, e Fononga uruaki. Ko ila mutu o pane pasa, a sione maake koe na ne hiki, ai ko speria maake. Kono ila mutu, koe tama hono tō whewhine. Hono tō whewhine ko mere, koe whaeia sione maake. Ko mere, whaeia sione maake, na nofu e Jerusalema, kono whare na tuua siasi i Jerusalema. Pe koe, koe na veteangea i koe a pita mine nofu pilisione, na ange lotu wanga pita. Na alo a pita ke whare ko mere, whaeia sione maake. Eia ko pane pasa, koe whae tangata ia koe a sione maake. Na Fononga he blaki Fononga. Tika ki ose Fononga koe aku ori aki ki nawa i sione maake. E foki ia ki Antioke. Kana toi Fononga, aiko i teo na Fononga hono ua, pea loto a pane pasa ke toi awe sione maake. Kai ke loto ki a Paula, koe wiko niri aki ki nawa. Pea koe taimena na ke ai, ai o apostolo. Pea na taktaha alu reo. Alu apa ne pasa ia, pea mo sione maake. Poko kita uru totope na iku bife. Kai alu reo a Paula, me tangata koko sailosi. To e sailosi na. Peke, koe kamata koe Fononga Fakamisinale a Paula, koe ui e lau mare maa ni ia. Kai dala mai ngai vai taha tolu, vesi wake tolu. Pea rotonga e nau whai, e nau lotu ki he eiki, nau aukai. Nai wholofola mai lau mare maa ni o pehe. Pahei mai mua maako o pane pasa mo saula ke ngawe ko tutuni ma naua. Tana waukai, mo hufia, mo li whakinima ke te kinaua, o nau toki tuwange ke nao. Tako e ilo mare maa ni pena ne whai hono tataki ki naua, i e na Fononga. Tamai he wahe taha ono, na kaka asia tue ki nau tolu i Filisia, me whanua ko karetia. Ko karetia fuko e wahe whanua ai. Koe whanua, koe wahe whanua. E nai tawhi he lau mare maununi e nau malanga ke wholofola i Asia. Aia, kono koe na Paula na tawhi pa he lau mare maununi e ke nau malanga i Asia. Pe e nau whaaki ki Misia, na nau ahi ke alu ki Pitinia. Kana e kai tuku ki nau tolu ke hukia he lau mare o Sisu. Na nau la kai a Misia o hoko hifu ki taloasi. Na hai a visoni ke Paula i he po tokua. E tuku mai tangata Mastonia o kore ke te ia o pehe. Laka mai ki Mastonia o toni ki mautoro. Eia, apote tau i foke he mape, ke tau ki isi o pe ki Ngaahi tukun koe niko Fononga no waen, a Paula. Eia koe, na nau koe Fononga no waen lan wareti. Na walo tu koe, nau eko karetia e tu koe. Nau alu heo tāpuni ki nau tolau ki Misia. Ko Misia e vai whanua koe. Pea na tāwhi keke hanga he lau mare marani whakongofua ke nau malanga he. Nau alu ke kolo koe ko Misia. Nau mohe o misi ta alo mai tangata me Mastonia. Ko Mastonia o lunga koe. Eia ko Mastonia guia Filipai, Tesalonaika. Mo kolo koe ko Perea. Ngai kolo lahi e tolu koe vai whanua koe ko Mastonia. Na ia o kia e Fononga a Paula. Ai ko a keia e, vai whanua i lalo koe, i Karisia. A keia tu a Korinto, a tenisi e ta whako e. Aia, koe, mea mauinga pe no ilo e mape, koe ke tau lava sio ai ki he tu na Fononga haloa e apostolo ko Paula. Kaike,
E ui nā he lau mare maarioni, e nai ngai wheitu, nai tukuangi ke nāo ki ai, e ngai wheitu ue nai taof ki nāo, ke o te nāo ki ai. Ai nai kaua Mastonia, e kore ke te, nai misio sio kore mai tangata mi Mastonia, laka mai ki Mastonia tōni ki Mautoro, e nāo krosi rewa ki ai. Ai ko Mastonia, nai koe whiwhine ko Litia, tau sio ke anai, Litia nai hanga e lau maari e whaawa no loto, e ne whanongo ki hea konaki ko a Paula. Teike, ko inga hono waia, hanga he lau maari e maa oni o ui ki naua, pe tataki a ki nau a Paula. E ne whanongo Fakamisinale, o whakaata ngai wheitu ke malangai, pe taofi ngai wheitu ke oe malangai. Nei, ko e maka wheu ia, te wang whewhe tau ilo ku taofi tau toru he lau maari e mea wheitu ke tau malangi ai. Te ke alpe koe ke wheitu koe, reiki ate e ikia whainga maari ke malangai pa ke ilo koe lau maari e. Pa ke whia pe. Ko e koe ke hanga lau maari e ata koe ke malangai, pa koe ke hanga lau maari e tuange, ke malangai wheitu koe ia. Ko hinga no tolu, e alo Paula ke malangai ai kosperi ki e kausiu. Me me koe hinga te whito e ne alu. Manatu koe mi saia foki o haa siu a si isu. Ana e whema e Paula ke ne alu o tala ki haa siu, o nau mi saia ke nau tui ki ai. Aia, koe wahi taha tolu vesi whaa ki e nima, ko hanga e mai noai koe na Fononga koe na whai e Paula pe mo e hanga he lau maari o whekau ki naua. Matarewa e na alu e tuko ko se Lucia pea na hapatai ki Cypress na ki Salamisi pea na malanga ki e forofola ai Otua e Ngaahi wharelotu whakasiu. Ngai wharelotu whakasiu koe ko sinakoke. Sinakoke ko whaire whakakarisi pe ia. Sinakoke ono uinga koe whakatahaanga o māmani. Whakatahaanga o māmani. Aia ne koe whakaukau e hasiu ia, koe nau Ngaahi wharelotu, whaitu toni whatakia māmani. Koe ke nau whanongo e ke wholofola ai Otua o lani. E ko hasiu pe taha na ange ki ai, ai wholofola ko ai Otua. Ai na ange mo sese, e mounga sainai. Kage, koe Taumu'a e na Fononga ke na ao maranga aki, ai kosperi ki hasiu. Koe kosperi koe na maranga aki, koe kosperi, koe toi tu ai eko si sukaisi. Tano ke ngai vai tahtolu, e stolu ono ke tau hiwa. He ko te evita, hiri e ne ngāue ke no tau tangata, wharatau ke wholofola ai Otua, ne mohe, ne ului, e ne Ngaahi kui, ne ilo ai au ha. Koe toko taha ko ia na whotu e Otua, ne kai tene ilo ai au ha, koe ngai kasi isu. Ko ia, e mahino ke te mautolu ka inga mātua, koe mea i toko taha ko ia, ai e ko si isu ia. Oku maranga a kia i ke te mautolu, e whakamore anga hala. Koe ngahi anga hala na i kai lawa mo whakatonu hia mea i whai aki a lao a mo sese, ai tō taha ko e ni. I longa aia o kutui, ne maa wai whakatonu hia, e ngahi mea ko ia o toa pe. O whakatonu tau e ki, o tai peke koa. Aia, koe kosperi na maranga aki, koe kosperi o whakatonu hia o maa i e tui. Koe mea i e tui, i ono whakatuu, o si Isu Christ me he pekia. Na mai vai ta whawe sua taha, pe hiri e na maranga ki e kosperi, e koloko ia, whakaulu e toko lahi, e kauako, na foki ki Hisita, o aiko niu, mo Antioch, e koe, na foki mai ni oskoe, e ulaki Fononga Fakamisinale. Na o maranga ki e kosperi. Eia, so koe Taumu'a ia, o no ui o Paula, mai na bitu pefok, na ui o Paula, e hoko koe ipu matua ki whiria e koe si Isu Christ, a vea e ngongorerei, ki e sentaire. Ana e aloa Paula e ne Fononga, na e mua maupe ke kausiu, maranga aki ai. Ono wha, na whairewa mo e maranga ki kausentaire. Koe uhinga o e naafe ki kausentaire o maranga aki, ai kosperi ki ai, koe ulaki Fononga Fakamisinale ben, koe uhinga e naafe ki kausentaire, koe uhinga koe hanga he kausiu o whakatanga i aki nau. Eia, na nao ki Opata tau ki sio pe ki mape. Te wege tau sio ke Fononga uaki. E koe sio ke Fononga uaki. I Fononga no be. Ai na nau kamata pe hei andeoke. I Fononga uaki e me melan pulokula kamata andeoke. Pe hei foi ki Salamisi. Saipalo ki motu ko ilaro koe.
Alo hake ai pehe ki feitu koe ai ko wai whanua ko pistia. O kui ai toi andeo ke ai taha. Ai koe ngo andeo ke kuua. Andeo ke koe Siria na tu ai siasilahi koe na nau whekau ia ta Paula e ne Fononga Fakamisinale. Mo andeo ke koe I pistia. Ai ko andeo ke pistia na nau malangai. Na hifo mai reo pe ki nau wahei ai ko niume hau e Hisita. Kolo koe na nau whetaulaki ai koe pe mo Timote Hisita. Na hifo mai hepa na te foki pe hala tatau. Na mai o ki kolo ko te ape, foki memi ki Hisita, foki Antioke, foki ifo hei Pamfilia, ya na folau rewa ai me Pamfilia, foki Antioke. Ai koe ula ki Fononga ai, koe na wak Fononga na nao ko ia, nao ko malanga ko Antioke ko pistia, Peanga kau siu e whawhisinga e gospeli ai. E tala rewa e Paula e Antioke ko pistia. E na tokanga ke kau sentaire me henyo whaiat. E na malanga ki naua ke kau sentaire. Pena e tamai na fia kau sentaire. E koe tala noa ai, hai I e ngā aue vai tātolu. Vesi, koe vesi whāono ke whāwalu. Nō kau lau te pe. E rea mālohi a Paula mo pāne pasa ana pehe. Ne pau ke mo tua tala e wholofola e tua ke te mo tolu. Kai ilo nge ko mo whakatare ia. Mo whamoni e ki mo tolu ki o mo tai tau, o mo ui tai ngata. Wakai, ko e mahiki e ni ke sentaire. E ne pehe o mau tūtūni e he ki, o whakatu koe koe māma o sentaire. E ke hoko koe mo ui anga o au ke ngata anga o māmani. Pea e whanongo ki ai e sentaire na nau fia, mo nau whakahiki ki e wholofola a he ki. E longa ki nau tolu na e tūtūni ke mo ui tai ngata na nau tūi. Aia, mai no pena e koe e tūtūni whiri koe o tua e ne Taumu'a tūtūni ka kai ke nau mo ui tai ngata. Tahi e ngai whakatolahi koe ke te tau tolu e malanga e gospeli. Koe ka kai whiri koe o tua kai koe tūtūni ke nau mai mo ui tai ngata. Nau whanau pena toke gospeli e tau ngai malanga. Ka te nau tui ki nau tolu ke eiko si Isu Kraisi. Kena e kamata rewa me ai. Kamata koe na Fononga e vai taha na heko koe ki aiko niume kolo ko mai ia. Na huge sinakoke koe kau siu wai to mai. Na malanga whataha pe ke kau siu mo kau karisi. Pea hanga rewa he kau siu ia koe na e tai tui. O na wana tolo uki hakakai ke whatanga I nau. Ai koe vai waki vai taha so ki he orotonga na aiko niume. Na hu whataha ke whailotu kai siu be na pe na malanga koe ia. E tui e hu tolahi o kau siu mo kai karisi whatau osi. A koe kau siu na I kai tui. Na woi, whakakohi e loto kau sentaire ke tuu ke kāinga lotu. Mena o betpe koe ngāwe COVID e whai he kau siu, I hono uki ki nāu tolu. Kane o ngoia, mea ina rea ke Paula. Hano ai I he wahe ua noa ve si ua taha, I konga kou tamai mo ilo foki na I kai te tae ha mea, koe ni tala noa ana ni ke ne malanga, na whai I efeso e ne nofu kai ta e tolu ai. Mo ilo foki na I kai te tae ha mea, au whakahabe mo ako aki ke te mautolu I ao e kakai, pea I he whare takitaha. O tala tonu ke siu, me kaisi whakatau osi, ai whakatau mara, o ta whoki ke Otua. Mo e tui pi ki tai ki tau eiko si Isu Kraisi. Aia, maino bitpe koe, ko kosperi na ni maranga ki, whatonu hia o e tui, tala tonu ke karisi, mo e siu whakatau osi. Whakatau mara ta whoki ke Otua, mo e tui pi ki tai ki tau eiko si Isu Kraisi. Ia, koe nao ko maranga, na hanga he Otua, whakahawa e loto o kakai, kawa he whinkoni koritia, na urawe kia kamata, ngāwe vai taha no ve sta wha, ta koe toko taha na hingoa koritia, e whine na whai whakatau tu penu kula me kolo ko tai taila, ia koe ta whoki ki he lotu ai Otua. O tonga ni whanongo e ia, tanga ki he eiki o no loto, e tokanga ki ngai mea na rea aki e Paula. Eia, mo seo ke ngata pēno tataki he lau maarie, ai na Fononga, ta awhi me ngai wheitu, kawa ngai wheitu, na nihanga e na Fononga, ta awhi ka kai ke o e tui, kau siu na nau whakatanga I ki naua, ka ne whakahawa I e loto ka kai ke. A sen taile, fe whini koe ni me kolo ko tai taila ko taha ngai sia se fitu kou tohi ke ai e ko si Isu Kraisi toi whakaha, koe kolo ia I e sia minu,
feitu go tu ai ngai feitu ko Kolose feso feitu pe aia ko na nao malanga ki kausiu watanga ikinawa ke na ta foki le me malanga ki kausentaile pe anga o tua whakaava loto si kakai sentaile ke nau whanongo ke nau tui ke eiko si sukaraisi ae na malanga ke Paula mo pane pas he lak Fononga Paula mo sailos Fononga hono wa mo Fononga hono tolu na nau Fononga mo luke ko e mea anonima uhinga anonima e Fononga Fakamisinale a Paula ke whai ai ngai mana whakahaofo ae na palomesi eiko si sukaraisi e hoko i nau alua te ka apostolo me Jerusalema Samaria o ave kosperi ke ngataanga o mamani. Koe nā wen ke koloko ko lisita. Kono ngā ulua kipe. A mai e vai tā whāwis walu ki hong furu. Nē tangata i lisita tokua na e mate. O heke ta utu me ono whanau i o i kai si. Tene mo mo i haere. Nā e whanongo maranga e tō tāko ia i a Paula. Pe sio whamama o Paula ke te ia mo ne wakai o kune tui e lawa no whakamo ui. Ane ai ni fuulea o ni pehe tu ake ho vai o kewe ke watonu. E hopo hake ia o hae. Mea ngoi na e hoka i koe o hawe kakai e kolo o nau whei lau lau ki a Paula mo pāne pasa. O nau hui nau pehe nau toko e ongo Otua e kausikua ko se uka mo e a mas. O nau hifo mai. E na whai e fukmana whakaafu koe ni. O na whakamo e va e tangata koe na heke talo no whanau. E nai pe ngahi mana kehe. Pe whanonga hono waeni. Ai koe na nof pirisone ai koe Filipai, ke talamai koe pōko ia. Matalai na Ngaahi vai taha nove sua ni ma ke hua walu. Ka i e tua pō, na hiwa whakamalo ke o tua Paula mo sailosi, koe whai e na lot. Na whanong ke te nginawa he kau pōpula. Ke a whakafoki wha, na hoa ko ha mofu ike, na pehe hono lahi, e na e lulu lulu ai tuunga ai pirisone. Ke matanga ki lewa ai ngai matapā ko toa pē, vete ai ki e kakai ko toa pe. Pe e arewa ai sela o ne wakai po matangaki e ngai matapā o pirisone. Na ne unuhi e ne here tā o ne whai ki tā mate ia. Ka koe ne mahalo o wheho laki e kau pōpuka. Ka kakalanga re olahi a Paula o ne pehe. Oua te ke whai hakovi ke te koe. E mau ke i kāto kātoa. Eia koe sela ni koe Filipai. E mo mea e tala noana e ke ngarewa he sela puka hame te ne whai. Kene mai mui tai ngata. Nanga Paula tarangia ke tui whalalani ke eiko si supraisi, pe te ke mo ui a koe mo whamiri, na nau baptaiso ko toa ki whamiri ko ia. Eia koe whamiri o Ritia, whamiri e Sela koe ni, me ki whewhine koe na e hangena e ului sino e lau mahari e whaimana. E tānoa ke ne whamui pe mo e Paula ka puse lau mahari e whaimana, me ia koe winga na tu pirisone, e koe ki whewhine ia koe ne whaimana na e maua e koloa e. Ni na nau tauhi ia. Koe nau sioko ko more lau mahari e whaimana. Ma nau tae a Paula mo pane pasa toho ke pirisone. Na kata ka Paula mo sailos. Toho ke pirisone. Winga na no pirisone ko i Filipai. Kage, ko siasi e Filipai. Familia e ua mo ki whewhine ta. Ai ko whai ke tohi a Paula. Kage, koe taimgoena na whoke a ripoti ko i Jerusalema. Ma ina mahu inga ngai mana koe ni. Na ripoti na whai i he kōsiri o Jerusalema, pero bakai ke ana yangi. Pe na ripoti na talamare ve ngai vai tahan mau pehe. Pe toki si longo ai e whakataha ko toa o nau whakawhanongo ke pāne pasa mo Paula. E na whakamatala e Ngaahi mea mana mo whakafu. Ne whai e Otua e te kinawa e lotorotonga o e sentaile. Ea, mo seko e Ngaahi mana koe na whai e Otua ngai mea whakafu ko ia. Koe whakamoonia ai Otua. Koe ngāwe Fakamisinale koe a Paula, kono ngai mo pāne pas, kono ngai mo sailos, koe ngāwe ko i fua kia no whinangalo, e whai e ngai mana whakafu. Eia, koe ui e koe mebe nai tala ko si sukrasi e hoko, o ka alu a kosperi, me Jerusalema ki ngataanga o mamani, e ngāwe ka apostolo, e kuonga koe e whakafu. Eia, koe taha ia ngai uinga, nao ke whakaha ngai mana, pai ngai mana whakaofu, ke whakamooni, koe ngāwen ai Otua nao moia, ave kosperi ke kausiu whataha, me sentai le whatawosi. Winga hono no, ne osko no whotu e ngai siasi, ke whakauka Paula ki na toi Fononga, ke whakalotolahi mo pou mo tokoni,
Ke nau tolu ko hoko kau Kristiani ke nau hoko atu i he lotu koe ui na lahi ngai whakatanga na hoko ke kau Kristiani. Aia kono pou, kono whakaloto lahi, kono tokon, kau Kristiani na whakatanga. O ngawe mai taha whaawe sua taha me uowa au pehe. Pehiri na malanga ke e ko speri, e koloko ia, whaurui e toko lahi, e kau wako. Na ana foki girisita, mo aiko niume, pea mo Antioch, aiko maino ko koloniko ko teape. Foki mea girisita, aiko niume, Antioch ko i pistia. Ona pou ai loto e kau wako. Ona tokoni ki nau tolu ke nau nofo mau i he lotu. Ona behe foki. Ko e tau hu ke Pule'anga o Otua, ko pau ke tau fou, e Ngaahi mamahi la. Ko tahi ki whalatulahi ni ulau ke tau himi koe e o tā noa i a whanua. Ulau ke koe tau hu ke Pule'anga o ka whainga lahi. Ko winga whainga lahi, ko e mamahi lahi. Ko rea whainga, ko winga ke tau whainga. Ko rea me toi tapu motua, ko e mawhasia, mamahi ia. Ko winga ia ko liu motua koe mori liu ka uesi, paki motua. O pehe i konga ka matiu taha. Hau ke te awa ki motolo o whainga, o mawhasia. Whainga, mamahi, no mamahi na roto. Aia, ko tau hu ke Pule'anga tua, te tau fohe mamahi lahi. Mena na toi foki a whakaloto lahi. Aia, ko konga ia ngai Fakamisinale a Paula, ai koloko toa pena ni whakatu ai, ai siasi, na foki ai, kai na e tohi ki ai. Ko i ke ni hanga pou, kora lahi nau tau ke nau Taumu'a. Neo ngai whakatanga me ngai whamamahi na hoka te nau tolu. Whainga taha bito e hoko te hoko te Kristiane, lai ngai whakatanga na hoko. Kono fitu, na kau i he uhinga o ene Fononga Fakamisinale a Paula, ke whiri ha kau whai whekau, ke nau tauhi ai siasi o e Otua. Eia, o ngawe vai taha whaa vesi wa tolu, tala mai, pea i he siasi ko toa pe, na ana whiri i he hiki ni ma, a kau whai whekau ma nau tau. Ai na hiki ni mai be, pāloti be, ai whiri e kau whai whekau. Pea na whai ha hufia whakaau kai, o na toki tuki nau tolu ki he eiki, o nau tui ki ai. Aia, sire koe ne kau e no whakatu e kau whai whekau, e ngai siasi. E koe kau whai whekau, koe ni, bate mo whakau ke koe ka kai be, o koro ko toa pe. E koe kau whai whekau e moak siasi, koe kau mātua pe a koe, o koro ko ia. Kau mātua tua. Matua whakatau, matua ai tui. E koe whuirea whai whekau, whuirea whakarisi koe kia i koe, whuirea mai koe presbyter. Presbyter, tō mai mea i whanau noe koe priest, e ngā koe katolika Roma. Presbyter, ka kono uinga koe tō taha matua, koe mātua ai lotu. Aia, nai whiri ki nau tolu ke nau whai hono tauhi whalau maari e, o e ngai siasi. Ukia e tā noa koe wahai ua noa, i he rea koa Paula koe ke kau whai whekau me Efeso. E ui ki nau tolu ke kolo koko mi reto koe kolo lahi o ko mai peki Efeso. Koe whoki whakaosia koa Paula hene wholau Fakamisinale no tolu. Pane ui mai nau tolu pantarangi nau tolu mou reo. Ai whangasipi ai Otua na ne whakatau ako no taa o na. Aia ko tuke te mou tolu he lahi a whangau lofi te nau haa. Ke nau hanga o hofi e siasi. Aia ko na uhinga mauinga ngai whai whekau. Ke ne hanga pou e siasi, o tau he whangasipi ai Otua, pea malui ai siasi, ne kau ako naki hala. O Ngaahi ako naki hala, o tai whatoi tapu, e hake mai ke whanua. E ngai toko ate mō fo i rea ke ngai toka atiri ne hala, o aluholo tau whanua, e ngai siasi, e umanu whanga i ki tau toro pēo koe, o tā ke siasi koe moe. Ko koe tau winga toke tau tā, ko tau winga ke whainuina ka kaikuk tau hi. Koe moonia o tua o tauhanga whainini nao tō me gospeli, koe loi e. Koe ke ilo e loi, ke awhi mea. Aike, koe tahea ngai whatongia e Fononga Paula, koe ke whiri a kau whai whekau, ke nau tauhi siasi o tua, ka marui ki nau tolu, me kau wako naki hala. Ono walu, na nau nai hoko foki ai kosiri o koe laki konferenisi lahi, ai siasi, ai konferenisi koe nai whai se usare mau, tā noa kia vai tāni pa. Pea nai tūtūni koe konferenisi ko ia, na nau warea iai, pe koe hae mea e whai ki he kau sentaire. Manatu koe moak siasi, koe kau siu pe, toko tolu awhi koe nai ului he vahe ua a pentekosi, koe kau siu at ata pe.
Nea o toko ni mafe, whanau ki malanga koe ka apostolo, taramai na toko ni mafe, ma koe vai whae, wai nima. O toko ni mafe si asi se usarema. Aia koe kau siu ata atabe. Koe barabare mai aluga Paula mo pane pasa ko kamata malanga ki kau sentaire. Hu mai sentaire. Hare me whai ka ki nau tolu. Koe whehu e nai whai. Mea ni ko pau ke ulaki kamu ki nau tolu, mandu ke kamu koe whakailonga i tu asino e, na koe kau siu. Ulaki liliu ki nau tolu ke nau hoko koe kau siu, kai toki whakapapau i nau mo ui i he misaia o haa siu. E ko mena e hoko he na ia kau tangata na nau alume siu tea, e kau tangata na nau kau ki he whahai e kau whāresi. E na e kau whāresi, na nau tafoki ki he lotu. Pena na ona tolo malanga ai pau ke ulaki kamu ai ka kai kristiani, ka nau toki hoko koe kau kristiani, whapapau i koe kau kristiani mo oni. Mea tatau tohia Paula ki sesko i karetia, mai bena ya ukia ki kau malanga koe e kau whāresi, no malanga e mea tatau. Mena tano ne tala e Paula be kus whara taina da to kalaisi. O kai fe ma ue ke to kau hakamu i tau pe ko to o wau whakalo. O ma wa kalaisi ko ma ko to ai o whakamo ui. Pe ku ke mo ui ko pe whaire wa e ki o liliu ke Fononga ke laka o whakatau ki he lau maari. Ko ingai whamatala Paula. O kai ko kamu pe tai kamu ka ko whenga i ke ai ke mate ngai mea ka kano ka tau mo ui e fua o lau maari. Kake koe konferensi lahi koe nina na warea ai, pako mea na iku ke na warea, na e tutune wa e ka apostolo ai mea koe ni. E rawa tu me he, wahe tahanima, ngā we, vestahiwa ki he uaua, koe tutune ni koe asi, na e whakahoko ia e se misi koe, koe te hina o sisu, e koe ia na e taki e sias, koe pisope o se usarema, i taimi koe ni, na e alua pita ia, na hoko rewa se misi koe te hina o eiki, na hake eiki e ne toi tuu, koe taki o se si usarema. Pako e rea rewan a se misi, whamaa bobo tuku e konferensi se usarema, ngā wai tahani mawe tahi wake he uaua. Koia, ko loto ke ona tau whakakina, a ki nau tolu e sentaire, o ta foki mai ki he Otua. Ka tau tohi ke te ki nau tolu, ke nau whakahi ehi me ngai mea kua uri e he aitori, ke me he whe awaki, me manu ko sisina, ke me he toto, koe hui, talu e Ngaahi tau tangata ono aho, mo e mau e mo sese hani ihi, i he koloko toa pe, e malanga aki ia. Koe mea i he lau e ne tauhi i Ngaahi whare lotu, e sāpati hoko hoko. E nai toki hare rei ke ka apostolo, me kau whai whekau, e kauai e siasi kato, ke whiri hana wongo tangata o whekau atu, ke o, mo Paula mo pāne pasa ki Antioke, ko siutasi na ewi ko pāsapa, pea mo sailosi, ko e ongo matapure, na tāki mua, e hao haonga o e kāinga. Aia, tūtū ni e ke tau te whakakina e sentaire, ke eike nau kamu, ko mepe tau kore ka nau tolu, ke nau whaka ehi, ne ngai mea kuri i he aitori, pea mo e whe awaki, pea mo e, aia, ke o te nau kai e kakano i manu, whakatah mo e toto, e koe toto na e tuku ia he Otua, ke whai aki, au nau whakarerei, pea mo e Otua. Aia, Paula e mo pāne pasi, o tangata ia, mi ai siasi Antioke, na nai Jerusalema, ko e konferenisko e ni, pea na e whakatahai ki nao musiutasi, musailosi, ke na wo o ave, ai tu uniko e siasi na e whai. O tamai ngai vai taha no, e swa ke ni ma, pe i hena wa ai ke ngai kolo, na nau tuku ke te nau tolu ai ngai whekau, na tu uni e ka apostolo. No kau whai whekau i Jerusalema, e nau whai. Pe koia, e whakaau o kau ai ngai siasi i e lotu, pe whakau tuutu e nau tolahi e aha kotoa pe. Aia, mai no pe koe nau koe hokat koe na Fononga koe, Fononga no waia, na whai ai pa mohono talaki, e tūtūni koe ni, ai kosirio se Jerusalema, koe i whemau ke kamu, whai ei pe me he whi awaki, whai ei me akai u whi lau aki ki he ngai Otua tamapua. Ngoe na pare mo sio kei he tohi ko a Paula koe ula kurinto wa hongo furu, kono uinga, e ko alu ko kai he me akai na e whi lau ki he Otua tamapua, o ku ke kai ai ko whiohi mo te volo. Pea ngai whakakaukau. Te alu koe o kai he te piri a te volo. Kono uinga na whikau ai ki o te nau kai he mea ko ia.
Rai ngatai ke o te nau kai mea e kakano I manu whata mo I toto. Aia, koe mea lahi taha e hoko koe he tohi ngā we e konferenisi ko ia. Koe konferenisi a mahino ai o tari a kau sentaire ke nau hu o mo ui I e misaia o haasi. E kai to e ngāhi, kai to e kamu ki tau tolu ke tau hoko e kau siu. Koe tau hu peo ma o kai sisu koe eiki. Ngai mea be ke tau whai e me ai. E ko tau ma o mo ui e eiki ko sisu Christ. Kono hi vare, e uhinga koe ne alua Paula whai ne Fononga Fakamisinale. Ke ave ai tokoni ki e kau masiva koe I Jerusalema. Sei, na tau lawe ane nai ki he tokoni koe ne whai he honge. A koe tokoni koe ina ne tāna ki ulawe ke ni ngahi ipiseri, ni ngahi tohi. Pea koe ki konga nia mea loma vai tānima, ko iro mea I koe tamika na e whoki a Paula koe ki Jerusalema, e ne whoki whakamui mui taha ki Jerusalema, pea osko ia pe ave ai pe ki loma. Koe hiko na nau whenga whoki tāma te I e Jerusalema, pea berewa e Paula koe hiko ia ia koe tangata I whanua lomai. Tangirewa Paula e ka sisa, e whakamau ia sisi. Koe he kukai ke lawa ke whakamau ia kausiwe, ne kai ke hane hala ana na whai, hane hia na whai ka nato. Kai ke, ako ne alu whakaosi koe ki se wharemana, ne alu ai me tokoni whakapaanga ko ia. Ako ne Taumu'a ni ka anoa ke a loma vai tānima, wesiwa ni ma ke hua valu. Ako ko alu ni ki se wharema, ko ave tokoni ki kakai lotu. E ko haere rei ki Mastonia mo a keia, ke whai ha tāna ki tokoni, ma e kau lotu I Jerusalema o ku masiva. Ai ko Mastonia, na kau shogiai, tua Filipai, Tesalonaika, mo Perea. Ko akeia, tua I Siasko Korinto, mo Siasko Atenisi. Ko e ngawai whonua ai. Ko nau tōna nau tāna ki e tokoni koe ma kai ngā lotu I Jerusalema o ku masiva. Iyo, ko haere rei ke te nau tolu, pe maa, ko nau mo ua ke whahinga ko ia. E ka pau ko inasi a sentaire I mea whakalau maarie, ai whahinga ko ia, pea kunau mo ua ai, ke whai ha whatongia ke te nau tolu, e mea whasino. Ai tau ben mo tau mo ua ke kau Isleri a hon, pe ui, tau inasi e mea whakalau maarie, ko koroa whakalau maarie ia, ha Isleri. Neonga nau tai tui ke Otua, tau inasi ki nau tolu e nau mea whasino, ko ui ko nau tai tui, e nau koroa whakalau maarie, ko mea nau tai tui, ko ia, o ke mo tau whatongia ke te nau tolu mea whasino, ke tau pou ki Isleri. E ngai mea koe ni whai ki an te nau tolu e kau Palestine me kau Moslemi. Na hau kote ki lao Paula I alonga vai tāni ma, ane pehe ko ia. Ka osi e ku whai ia, mo e kusila e fuani ke te nau tolu, pea te ufoki o aluatu e te mau tolu ki sepen. Aia, e palani e ne foki ki o Jerusalema ave koe tokoni, fou meai ki loma, aluai ki sepen. Pea kuia e whakaukau he ngai tānoa e whakafo ou, o behe na e lava Paula alu ki sepen. Niongo koe ke tau ilo pau, ko e koe ngai whakafuafua pe nia, koe ui koe tānoa koe ne nof pilisone koe I vahe ua valu ko ngā we, talamai koe nof pilisone ko ia, na tau ata aina be, na nof peo nof whare totong, e hau pe kakai ki ai o ahi mai ki ai. Koe nof kōpula koe a Paula koe tānoa ki ai I aua Timote. Aina ne behe wa Timote vai wha I he ulaki tū ko whai whakamatara, nei kai hataha I ke tokonia. Mahina o pidoi na nof pilisone I he pilisone malu koe I loma. Aia koe whakaukau koe nof pilisone hono ua ia a Paula, e na e tukuange ia hiri e ngai nof pōpula koe ia ngā vai ua valu, pea alu ia o au ki sepen. Pea foki mai ia o alu ki ngai wheitu keke, pe doktor puke pōpula ia o ave ki loma, pea hoko ai koe a hono whakapōngi e whakatamo pita. Kaike, koe ne palani e koe taha ngai uhinga koe ne Fononga Fakamisinale, ke tāna ki ha tokoni ke ave ke kāinga lotu koe o Jerusalema, koe ia ki nau tolu na e masiva ia. Mo mea koe taha ia e ngahi ngawe mahuinga apito e moaksiasi, koe tokoni e kau masiva. Na ko whambe ke whotuat ka motolu, koe ke whawhai ia he tau ngai ses whawesiliana. Na ko whotuat ka motolu, ka ano mau ka pate motolu ha mo ki se Iuniti Missionare, tokoni ke kau masiva pe koe o siasi. O sio pe siasi, pakapau ke a kakai mei tua. O nau masiva. Mo ave ana tokoni whapaanga ki te nau tolu. Koe ongo fui te whtoi ngā ue ka apostolo e kamata. Ai koe na tau lawe kia e wahe ono ko ngā ue. Koe tufa e wholofola, mo e tufa mea kai, ma kau masiva. Ai koe haoni ku mate tufa mea kai, ma kau masiva.
Me me ko ngā pe whai we sirana kono whakatetenga kau masiwa. Ko ngā pe whai ko tuha wholofola me whakatetenga. Kei ka whamta tō ke tau ririu e mea koe ni. Koe ke tau ofa ki tau tō kau masiwa. Koe whakao si reo. Koe whakao si koe na o ai koe ke ne whai e ne whanonga Fakamisinale. Koe uhi ke ne hanga whakamatala i ka kai ko toa pe o kawai e kau mātua whai whikau koe se Sarema. Ai ngā aue ai Otua ngai whai i teia i kau sentaire. Na tau lawe kia ne nai he ne whukoi ke konferenisko se Sarema na ne whamatala ke ngai mana ke ngai whai e eiki i ne ngā aue. Ko ne whanongon ki se Sarema ko ave tokon ki kau masiwa. Nai kawai mo ne Taumu'a koe ni. Koe hui ke ne alu o whamatala ke te ngau tolu. Ai ngā aue ko whai e eiki i teia i he ngai whetu toko. Ai ko ne a ua ki se Sarema. Tano ke ngai vai wataha. Taha walu ke hua noa. Pe aho na ne hoko. Ngai hua Paula mo ki mautolu. Ai kaua luke ai. Ko ngai ko ki mo ki mautolu. Kaua luke huko ia. Kia se mis. Se mis te hina o si isu. Pe unofo ai foki a kau whai whekau ko toa pe. Pe kone whetapa ke te ngau tolu. Nane a au whalau te lau a ngai mea ko whai e ki senta i re. I ene ngā ue. Pe hiri e nau whanongo ki ai. E nau tuku koloria ki Otua. Aia. Kau pe e konga ne ngai whanonga Fakamisinale ki ne whamatala. Ngā ue lahi ko whai e Otua i a te ia. Whaurui mea kau senta i re. Kage. Me whanonga ko iana e hoko i o puke ia i se Sarema e kakai kuna whatanga i. Pe nof pōpula i pe Paula i o ave ki loma. Ai ka kono puke ngā ue wataha ve stonoa ke tau taha. Ngā ue ai whoki a koroko tō pe wherere i mai kakai na o puke a Paula toho ia ki tua i tempare. Nā tāpuni lewa e ngāhi matapā. Nā whenga whoki tāmate ia. Nā o tonga ia nā o hake no tālagi eiki e wāhinga tau o pe tokua. Ma wewe se Sarema kātou. Ka kono hao a ngā ia koe hao e wāhinga tau lo maa whahawhia. Me ni mau e kausiu na nau mei tāmate i pe ia. Ka koe hinga nau hanga puke ia. Koe wihe na nau pe koe tangata ini o alu o malanga ki sentaire. O ne hanga whawhepaki a lau a mo sese. Ka moe tempare. Nga whaka pati mo whanong ke madala Paula. Koe ke tau moui tau e tau ke lau a mo sese. Koe ke lau a mo sese koe ne ngāwe pera nai whai. Koe na tuku a ki ki tau to. Whahala ia ki tau to. Ko tau whatonu ia whai ia si Isu Christ. Makai ngatai koe tempare. O wikai koe whare koe se Sarema. Ka koe whatahaanga koe a ki tau tolu koe koe a whioanga ki tau tolu koe Christiane. A whioanga ki tau tolu koe lau maari. Aia. Koe ongo te whito i mea ena e tupua no puke pōpula i se Sarema e kau siu. Teu ke tāmate ia. Ke tangi rewa Paula i me iai. Awe ia ki loma. Whamau ia i whamauanga o sisa. Koe hui. Koe ke lawa whamau ia ngai whamauanga. Whakakolo mo whakasiasi koe i se Sarema. Taike. Koe ngahi uhi ngai e whanonga Fakamisinale a Paula. O mea gai koe whanonga Fakamisinale a Paula. Koe whanonga e nai omia ai kosperi ke te tautolu i tonga. Koe nei ngata Paula ia. Kai hoko atu e ni ihi na nau whai taki e ngāwe a Paula. O ave kosperi ke ngai whanua na tika iau ki ai. O whai peo au ke tawalu wao no. Wa umai lotu ke te tautolu i tonga. Ke tau lotu ai. Koe uhi koe whekau e lau maarie. Ai tangata koe ko saula me ta susi e ko Paula ke alo ave kosperi ke kau sentaire e ki mo fa malo ke te koe ai fono Fakamisinale koe na fai apostol ko Paula ma winasi ono dere o mau kore ai mo ke mau tol ke mau hoko atu ano malanga ki kosperi fai ta euf fai ta mana wahe tai malo ia kono ki mau tol lau mari ma Iuniti ta te fito ke ngai aholot Christmas ka ma fasta o pe ke wige lotu mo kore ke o mai ngai feng mari ai pai no whamatala ho fofola ka kai na tui pi tai ke te koe o mau mo ui anga o mau ton huia anga ko tata pai no whama Iuniti mau ngai mo ui o mau whanonga he lau mari ma wei ku ke mo ui tai ngata e ka begina whatang mau tonu si ngai toko wa koen mau kau whatang e wiki fit mau wako ke Hisitolia e Pule'anga a whion. Pea ku kei Fononga pe ho Pule'anga. Fononga ina whai e apostol ko Paula ngata. Mau tolu enu ke tuku e ngai kotias ke mau koko atu ai. Kore ngai meania si Isu Christ ku mau whamo ui. Ia ha whehu.